یەکەمین پارتیا کوردی لە سووریە و لە ڕۆژاوای کوردستانی ساڵە 1950 هاتبوو ئاواکردن یعنی بەری 65 ساڵان ئەو پارتی ڕۆژە 14 حەزێرانێ وەکە ئیرۆ 1950 هاتبوو دامەزراندن ji wê rojê ve edî partiyên Kurdî yên Rojavayê Kurdistanê wê rojê weke destpêka xebata siyasî ya rêkxistinkerî ya gelê Kurd li Sûriyê bibîrtînin. Hinek çavkarî dibêjin navê wê Partiya Demokrata Kurd li Sûriyê bûye. Hinek dibêjin na. Navê wê Partiya Demokrata Kurdistanî li Sûriyê bûye. İcarê zêde sêde nakokîl servan her du navan hene. Ew partî li ser destê heft kesan li bajarê Helebê hatibû damezrandin. Ew jî Reşîd Hemo, Şewket Nesan, Mihemed Elî Xoce, Xelîl Mihemed ew ji Efrînê bûn. Hemîd Hecî Derwêş, Hemze Nûêran ji Cizîrê bûn. Osman Sebrî jî ji Şamê bû. Doktor Nureddîn Zaza jî weke yekemîn sekreterê wê partiyê hatibû hilbijartin. Ev jî dîmenên wan kesên ku di damezrandina partiyê de amade bûne. Li bajarê Qamişloyê Rojavayê Kurdistanê jî Partiya Demokrata Kurdistana Sûriyê pedekesê bi münasebeta 65mîn salvegera damezrandina yekemîn partî li Sûrî ahengek saz kir. Endamê Polîtbîroya pedekesê Muhsin Tahir ji Rûdawê re got piştî destpêkirina şoreşa Sûrî ew li kêleka xelkê Sûrî li dijî rejîmê rawestiyan. پشتی شورشا سوری وقتی ناسکرین کار و خباتا پارتیا ما هر وصا پارتی کردی تباهی او بو ام سرد آلیا دیسا کار و خباتا خوبتن یک جی آدانه آبا پارتی سیاسی کردی ام روی دا سرکتن ما انجمنا اجتماعی کردی آبا کر یا دومین جی ام چوا خیار اخواه سیاسی استراتیجیک اخواه مستقبل دا بدن ناسکرین گلو ام آلی نظام یان آلی بلت سورینا او جی خیار ما سیاسی بو ام آلیه گله سوری سکنین جبو دجی ستمکار و دجی ظلم و زورداریا دستهلاتا سوری جبر به کیجی پارگه ما وکوند زانن لهر دری هنه جدیر که حیا کوبانی پارگه ما هنه بکرینا لهر باجار و باجارو که کردستان سوری پارگه ما هنه لی ام وکوند زاندوا پارگه خود ام چالکی و کار و خبات اخوا کم زیده ام تیدا بردوام دکن گور پروژه خویا نتوی و سیاسی. هەروەها پارتیا پێشڤەڕوو لە باژارê قامیشلۆ بە وێ مناسبەتê لە هۆڵا دکتۆر نۆرەدین زازا چالاکیەک ساز کرد. ئەحمەد سلێمان ئەندامê پۆلیتبیرۆیا partiya پێشڤەڕوو ji Rûdawê re got ew weke partiya pêşverû pirsa Kurdî li Sûriyê weke pirseke niştimanî Sûrî dibînin lê di hundirê sîstemeke demokratîk de ku mafê hemû pêkhatayan tê de parastî be. او استراتيجية أماكنية سر روشا كردي سوريا روشا سوريا بتاعت أم برسك وطني سوري هندري سوريا خلق سوريا جار سكبت ليد هندري سيستم كده أو سيستم ديمقراطي وما في خلق سوريا كده براسي بدنا فانشي ما في كل قاسي بيت يعني بريارا كردي سوريا وتايبتيا تايبت منديا كردي سوريا بجيرد وقاس بيتن أمكارن على كاريا خبكين ولاتي خبكين ورولا خوش هندري سوريا دي أو استراتيجي إلو بكل أم بي يعني بي باش دي دكينج أو دي تنين مستحمين والسياسة بارتيا ما سياستك يعني خلق رازي بنا خلقي باش لدوراوي بوحداري بيد بي وإما أم بردوام اللي سروي سياستي نهجودات نهاتي